Assalamu alaikum dostlar. Deo Matiz satılat 2005 bir объем 5 комплектацияда etken. Кондиционер, полный бүт бары бар. Машина ходовой части. Короче, идеал, касак жоқ дейт. Дөңгөлөктөрү жапжаң экен. Механика 5 комплектта кондиционерлер иштейт дейт. Четкий чек жоқ мынаге. Пробег. Жүз 48 миң, я 146 миң. 4 стеклоподъемник. Шундай. Номерлерин коюп коебуз. Сазга чыгыңыздар. Машина Кыргызстанда, Жалал-Абад. Басы 300 миң сом, машина Жалал-Абадта тургандар, чалыңыздар.